Yes, ye nipa o. Ye nipa be kan asembi. No nipa no kan me boni din. Mudi atama yeti o. Mo supan ya yeti o. Empenifo se se de ya na anya oya na se wan kasa tiri ho a. Yeyi wayi bone se se amne kase de. Agya Kwabena UTV abeka semu. Wo beka sem efa tem didi a amafo di no social media especially TikTok. Omo dress no keka bi kire papa we pa. Mo keka bi pa kire no. Finally wo beka sa. O kire say mansa me nipa o. Mo di matam sa no. Me nipa. Mo di matam to me ho sa no. Me nipa na me nipa no kura na wa beka nkaye. Wo sa beka nkura la beka echile atem didi no. Eko promise. Aha Penyah block media. Me so say ni di mo. Obe like video no under my subscribe button so na be click notification call no latest update na be try wa twen dia mame e go comment se me so so no a share video mo first enya bi ahwe eti ko nyina de Agya Kwabena week in fact ya bookie for Agya Kwabena and probably next week nyina no I am making sure say Agya Kwabena will be booked next week as well. Yes, this week ya bookie pa man VVIP ya bookie premium VVIP premium ya bookie am Agya Kwabena kama mo nche ka ha we ne so ai omo ye ni bi ni nyina fa nsem Agya Kwabena e kan fa omo di Sammy Gyamfi atem e ka helicopter crash ne ka so Sammy Gyamfi ka ho na owu ya agaga na elusi hwe no enu mo ana Agya Kwabena e be ka so o mo amo kan nsem we fa Sammy Gyamfi ho no owu ya de na kan benya boni be na Sammy Gyamfi e de ayam Me ka semi ene na me na ma me de nwom na mpampi no a me ta de bo me bra. Esan se nwom nsam no e ya futusam e ya kwankyere. Enti se wotie nwom a e ya nwom pa na se wotie mu nsam na etu ma wo ye niam bi a e bo wankaso abrabo. Nwom bi a metie no se never live a life of regret. Never live a life of regret. Man nya anti ma brabo a ebeye manumi ho abrabo da bi sa manumi ho abrabo no menni bi da menye bi da na se mentina bi da na se mombu bi da sanketi wiase ase a kana me bi ho anke yenye said ye can you say life is like a teacher or like a school. The more you live, the more you learn. Enti se ye nim de besi chinenti ne pempie no ye bibi na ya nwene ho se na be ya sa okira ne koba yanka se bi hunu yanka enra de atwa mu no ubu nkobohwe se enra me yemfumso bi enti enne san fumso no menye esan se wunim de baba chinenti no wo ye na de na no wa ne yie se na be ya okina edura ubu nkobohwe wa chia wanka se de me ye manye ne yie manu me hu ho yi aya ne kan ya yesan se wo ya ho bibia enye ye sa abre no menim se ye kasai obi da yare mpa so a abrabo bi obo ebri bi abese kwa ne etunufo na wontie no ene sa abrabo na obo ye no ama ne da fom na wontumi nsore asam o ka yare mpa so ne se sanka me hunu yanka kasa futu ne de ma ebri bi abese nko no anka mtie de bo me bra anka nye ne se ne me da hoyi sa bre yi no aye too late no bibia enye ye. It never live a life of regrets. But Modian said the Obekan in Neno. I bet the best so abachina. Your generational curses and your generational blessings. Bra Adam ni Eve, Edi ni Bonnie, or more Edi but na minu ni hobi. Now so sad na ye no, or more ye ye no. As soon as I saw no, young cran affect ye more. Eche woman a year no sabreno. Eti dia wo ye ne no ke hu so china bubu ho akonta na makonta no bubu no bisa hu se bibu akonta e ba mama botoyem ana akonta maka se bi hu ne yanka dwene hu na dwene hu ye da masina no pay enso wo kan ye na nka Agya Kwabena nka bone ni ye mu de enka ne kan ne da ho no para se ne kan Agya Kwabena kan ye na Agya Kwabena dia man kura yi di watem ne se ye nyina na ati kurom ha ye nyina ati Ghana asase we so ye hu how NDC fused insult with politics. How NDC fused insult with politics in opposition in the history of Ghana. Open the most insulted president. The most insulted president. Kufuor. President of Ghana for dinner tem din ho fell. Chiche no even as at now.
nipa mi ko so di natem Kufuor Agya Kwabena that time na wo show UTV so no Sammy Gyamfi betena be kan kwase asem you couldn't condemn him Sammy Gyamfi got na public TV man nyamo ya we no ke cancel hunu kasa se de oyi obi ti pen man ka hwe agire no Sam George na o se yenye media clean up no ho na emesele ye be no so Sam George you be book Sam George you me mo ya we next week ye be book week na ma Sam George no say yenye media clean up ye fast Sam direct is emra say e be clean up e be sanitize the media space no because insult that is be too much no Sam George kuro Annabelle me making the speech or quite public TV ever can say about me speech no say 71 pages of nonsense. Now Bawumia goes around and takes credit in the first part of his speech. I have his speech here, 78 pages of nonsense. Don't do that. That's how you describe it. That's how you choose to describe it. How is that? Absolutely. Outlining a vision, outlining policies, 73 pages touting of achievements absolute of nonsense. the government. And you describe it as George, don't do Listen, that. Don't do that. Lantam, this is 73 pages of absolute Don't nonsense. don't let us insult Listen, our. Nobody's insulting anybody. No. Is that a fair description? No. Listen, It's not a fair description of someone's. Don't play emotional blackmail. No, If something is nonsense, is that a it is fair nonsense. description? I mean, I'm going to is tell that you a why fair it is. description Yes, I'll of tell the you vice why. president of the Lantam, country's relax. speech, Relax. outlining his vision for the people Relax. of the What country? vision? You can criticize the speech. I would say it's nonsense. No, but if the speech is nonsense, it's nonsense. How is it nonsense? Because it does not make sense. Nonsense means it does not have sense. It is nonsensical. And oba abemune de wo hunu nyansa se ye clean up the space ye nyankwase afro ma ye wo ma we more ye say etua yonko won se tuadua mu no opposition Agya Kwabena enkofu we kan no because of your affiliation to the NDC you didn't feel the pain o man no mu feel pain no and now almost you pay back here if you can't support those who are now paying back then keep quiet Agya Kwabena keep quiet at this level of hypocrisy ana mama bruni di watem no sa wonti ase a because ye nyina wo krom ha insult in politics became rampant from 2022 coming and who say atem di mabruni ra politics mu no they came with insults dina na do atem anopawia homa chen dina atem na we don't say media answer mo di Agya Kwabena dwuma mo di na atem pa yi na emu no ana Agya Kwabena hwedi na ne wa kai comment ba ko obi making on the video ase Agya Kwabena ba kai comment na atini nsunu Yes, ye nipa wo. Ye nipa me be kan asem bi. No nipa no kan me boni din. Mudi atama yeti o. Mo supan ya yeti o. Tie. I say all these people are on big platforms. Go back to school and learn the journalism world. Kurasi ni journalist. Mutie ni ye. I say all these people are on big platforms. Go back to school and learn the journalism world. Kurasi ni journalist. Mutie do choice asemi or the two if or the two in the Facebook wall. Ni oboni din. Kofi Osun Kansa on CEO. Adema National Entrepreneurship and Innovation Program. And I know kasa dia fa yakuna ma ho. Really? Yes. Really? Kofi wo yere. Kofi Osun Kansa wo yere. So be catch wo yere say o yo kurasi ni djuma yeni a ebe wo de. Mudi yatam sa so pa yesa yenim ni nyina o. There is this particular so your ba minimu no. Yes, o se friend no Rashida Rich Love Tamale. Second lady. Your friend Mrs. Bawumia. So no Samira Bawumia. The picture and the Facebook wall. I'm not there in the DP. Facebook said say DP. Yes. Your friend no Rashida Rich Love Tamale. Sometimes you to be the same but to Facebook say near bisa questions near viewers near interacting. And where to be there at somewhere and yes so dear to I have to call somebody who's so closer to second lady. Say they running here no. Me who need to send me screenshot to be na me send no.
enu jai kakra sa Rashida Richrof Tamale no enura ukọ the Facebook wall di ya tempoto sa wo bampa Rashida sa wo bampa anka wonya dia wo ye no second lady picture ena dia DP Kofi ofosun kansa ma Penyah be de kire His Excellency Mahmoud Bawumia photo ena ye DP that's what to be super yen di atam ye hu yesu enipa o ya kan wasamoda yen kan da there's one man called PK Sapon share let's say let a think to be di matempoto man kasa yesu enipa asam no kana senfa vice ho kura na mo de bone ben ya ye mo de mo kan yentie bone ben pa bone ben pa na ye de munti a mo ye de mo yi sanko bia be yesa ankanya mo ati Agya Kwabena sunu what is it yes ye nipo bibini ye nipo oh Agya Kwabena ye nipo what is it Agya Kwabena say yes ye nipo sade mo kasa ye bi di mo ton na mo ya no sade yes ye nipo budi atam ya o kan se me kire bia what is it ye ma Agya Kwabena have reacted to this particular insulting trend na TikTok a hosty area Agya Kwabena after I said Agya Kwabena can same way no I said ginger amanfo emu say ke bi kire no Agya Kwabena come closer Agya wo kwasi ampani Agya wa bua abro na Kevin Taylor eti social media edi na nado danko ekufu ado atem abra sa kwasi ampani na friend Sammy Gyamfi wo ka se kum na nado maye no na wo hefa wo de wo kwasi ya because Sammy Gyamfi ataduane ama obusumi nti wo be ka kire ye de ye nye wo social media wo ni twa asiri nka wakoma wa se wa bodam em se mo mabodam he wo boss kwasi ampani na o ma bulldog sa kraman no o man no platform etina so best ebe threat a whole certain president like Nanado Danko Ekufuado wo kwasia utiri ho satema moto we atutu wan for wo jimi en free so social media no so anko Agya Kwabena ye be mo social media no so aye uncomfortable ama enya Ghana na kwasia bi atimitina TV so anka wo so bi e wo so TV so nya egbemi so ohwe Agya Kwabena UTV Agya Kwabena ohwe nanim pa ni video bi o enopa UTV for post here utiri se papa no wasu pa yi wasu yi na emebru no modi ne hudwuma ankasa na sese ano emebru na aba no youth na amaba Ghana de omu fere hwe o omu hwe enti no sa wo be kan o masem a na wa hwe yi na wa very 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 careful because the way o ma ye Agya Kwabena no ano den na me hwe UTV for ankasa nso mo nso no mo predodo nipa yi Ghana for atomo no nkwala ya atomo no agunu so ahoro ne sei Musa abe posting video amasa posting video ase wasu achebi wasu amana ni nyina ye ko bia utimi se wadi areho ankasa wa hyede mu di areho enti ayesa na me kwa me gina kire na me hwe ase UTV for no ankasa kwa mu ogro no ho mu a oye mu worker no kwa no mu ogro no ho because why say mo betimi abu post video na ni nyina utimi se wasu saa amana ni nyina na masa amana close shot Adai mo grow mu nipa no ho ana emom youth no de osrem we de asibia ye nyina na ye support de oye ye no nanso no asesisi ade ohia justice like mo fa ne born nche no esrem pa youth no mo nya na kakra na asa papa no ne ho kra ye mobo ohwe se de ne current video mo de abeto na wasusa intino may sure say we see on a lesson into the moon channel. Now next time no say abai biba na say we in centroni na say went me ankasa aban fufuro bi so ba na wakwan watum I think say sa na youth ne ka no and o masem no de o mudi bem entino sa na me say we say kon because e sa na mo twa to ho ano ya no de mama enkwala na tie say wo ye obi a enko ba bia ye do kokot kwa ibeja nti no saa na omo beye mo e wo Ghana ho nti wo be kan wanka ne ye dia on be ye especially that TikTok ya ye wo si o ma no ya pa nti se usuro
anoya na se wobekwa akwohye dem osu bia emaha emetutu bibia yampia bia ma omo na ombedu hu few omo be horo ama wangu so omo horo Agya Kwabena kafra next time no na wakasa yie saban bi ba kasa ansa na de foforo bi nso ba watimi akasa emebru no yesere mo mfa nche no why Ujavo we de mesere me MPP ni so we de maginem e wo se Agya Kwabena wanya so mo fa nche no why meze obi aposti no na ko read comment na obi say no ho akwase strangers na ni any o se strangers say why me yan man be before ya pa mo cho Agya Kwabena wan ka say meze sister Linda sorry dey cry na ya meze o se kwase ampe you ti se Sudan na na meze na Sudan na area abobi anase dia ne jelminti bida sister Linda asare owo Israel mesrel musi fire why the pacho what the me amunim se me MPP is ready ye jine mo Agya Kwabena mo fa nche no why on can be Sudan na pa me ebisi women na minti bida oya life na oya nu onim no obi di ni picture beto na mi blame say di pa na odi Agya Kwabena picture o say Agya Kwabena no oni kwasi ampe o na ni Sammy Gyamfi twa picture kwasi ampe uti se Sudan na uti se koko mascot is it na what do onim se nchachira yo pacho mo fa njero wa nya de Justice for Agya Kwabena. Agya Kwabena mani hunu. Agya Kwabena sabe UTV hoka ho. Ghana jollof na shansi usono. Wasisa udin. Because uya ngunani udin di ametepe. O papa di ametepe ne mawo. Agya Kwabena nko fefede. Mbientie Ghana jollof we. Una aso design. Agya Kwabena. Obaby as one ngunani odi Agya Kwabena da. Wo when ni free adi wo hu anwunani ani din di Agya Kwabena da o papa to ametepe nti ma hwehwe vote ahwehwe wahwe me pe wasem na ma beka wudi nkwase asem ye mfro Agya Kwabena wudi Agya ametepe o ba be fa se Agya Kwabena kwase ampanyini te se o ametepe wo di papa de ato wo be proud of wudi no akwotena wo no na nipa ye proud of baby ufi no once wa be fa Agya Kwabena ato ho so ena fada Dixon no so wote ho ena o che yomu sam na mamo ena mu de fefa mutiri mu na mu di nkwase asem wo ho ena wona ni bia wura UTV anase ya boni duo sese ona ni jimi abete hwe ko hopes na do ye ko wura ho nkwase asem okodi ye wode ne koteketwa ekobo adoma ema ono fada Dixon o de menya no fada Dixon meba no so na wo so edi Agya Kwabena ukwasi ya ukofa Agya Kwabena wahi akunya ho akofo obi ba to TV so se waka de yenka uti kurum Kevin Taylor be kan de chensa e ma nkwasi afo bi be kan de chensa o kan de wai wanim hworo ha se de ye goro obra kwasi ya be ma jimifo ametepe wutina ho se de Agya Kwabena wo sini wonni Kwabena aboawe ni tiri ho ase ye kogoro no bra adi wi afo tiri ho tuntuntum ete ko nkwasi afo we nyina gu Ghana efre ye ho journalist wodi we kwatena TV so ye ma aye yo mo semina we yakwatena honom mo ajimi sa da mo pe life kakra kra ye wo ho tantantanta we ni tiri ho ase nsoro ha kwasi ato una justice for Agya Kwabena world of war. Agya metepe. Ghana jollof. Yena you hu di wa ni ehwe. Agya Kwabena at long glass afi de udi ada. Oh Ghana for na mi hira mo se modern ho ache no na watchi fiti Monday de papa wa bre. Me hu se weekend de magugu mama na sa na epe no. Na mi hira mo se mu nyina tie. Ye jina Kwabena fo nyina na mu ne esra bode facha ma Agya Kwabena. Nti ye de nyame se na watchi de mu de Agya Kwabena fom so ache no. Agya Kwabena fa we ye futu o. Next time asamba untimi ntaku bo size en kabiem. What say? Ensa de omo fa ho nche. On de om de aye o.
Me sure so ko fie crowd, you cry back say, "Hey, papa na we dey dan wa kofa big." Kafra. Na next time show can say obi na e kana asem say hye na wan koye boni ni bi. Ghana for ye mo so amaso mu nyina afi de ye. Me ko comment section bi say, "Hey, Agya Kwabena bre. Jesus, na what tree de." Find a there's a kind of channel in way you'll be fun of home bets in a Agya Kwabena wabre why kafra. All right, quick one. Agya Kwabena UTV. Daddy, kafra. Kafra pa. Na the atiane say panyini utina fie man kwala we nanka ye bu nanka wefo a woka ho bi. Ebra na NDC aban ewo opposition a womo ko demonstration na Sammy Gyamfi di animu womo to nyom kum nana do ma ye urade kum nana do ma ye kumba wo mi ama ye urade kumba wo mi ama ye me pa chaw na wo ye adwuma wo UTV enye sese ni afa wo yamfa wo adwuma January year dabi 2025 dabi wo ye adwuma wo UTV a che wan tumi ama meka ma mrante na hu se de wo mo ye no enye ye nyina ye wo kurom ha wo enne NDC bapa na obi ka bia we say we should crucify the person say na wahu say obi ka sa asem ni bia enye say na wahu say obi to sa adwom no a enye na mpacho wo sa abere no wahu say na enya na eya semisa sa abere na Sammy Gyamfi mu keka sa ansem no wahu say na enye ebere na Sammy Gyamfi gina ho ka kire yen say akufu ado so waye tenten e chan private jet enti no sesi wo high jet a ne boye den e chan bibia wo omayi mu no wa hu ana sa wo si dua emumma kwaku a ebubo awemoma yeguso ye hwemo na sesi de ekoso na ekoso ba ne nyina no de MPP ye wo power mo ye no enua bi na sese ya bo opposition ye de ye enti se utimi condemn that time no dia this time obi ye na condemn ya ye ni problem ba se sa abre no kan wa no tum na this time mo ye se wo be kasa ye be mo kan wa no atum simple as that because ye hu se mumu media fo no mo tena se akwanya na amonya no mo tena mo studio mo tena babia mo wo no na mode kan sempe bibi ma mo ho enye oman ne mpuntuo na mo pe enti NDC ba mamuo mu ye nim a number of media personnel sa wa ma wo mo adwuma wa appoint wo mo na wo mo ye all because they spoke for him when he was in opposition enti daddy kafra ye na de udi ye because de na burodi kan nyini ye no ono ene di kan de atiri moden baaye enti enye se panyini mofra bedi na tem dabi me ya ntetem sa ntimi ni watem na mmom no kora ne de e beka no wo man yimu NDC per The week we need the Agya Kwabena. Nyabutre. What I say? Emperor ho nyabutre. You go to say nyabutre. Russia is go over you. Nyabutre. Bro what say? What I say? No mo dey bury we. O sa be ke bigu mu a obema atem na kwa akoye hi. One kind as ko book for next week because next week there it is reserved for some George because me who just anya be kan nsem bi. Ama man for start to TikTok. Na me gada videos. Ebeba. What I say? Come on to some George. Abeka said now no, let's clean the media space. Insult never does. Some George, don't dare and try. But the TikTok is for no. I start say, bookie some George. Bookie some George. Now videos make it come up. Ever. I Penyah Block Media. I go.